Mensi Crouch ono ewo mampon eye Isifu Yakubu odi adesere na emakromafo nyina sese mampon betimi agirane na so na akoyi a disi nyina ye kabom ni aboa amampuntu afane ntoma pa efra Esuafo a omo ewo Yonso MA Basic School no ewo mampon mensi no mu wa asante mantema na ne wo kire se wa kire asem de pa wo kire se enkane no obenya aduane adidie nanso biaye a obekwa kogya wonan ewo sukuu ho ya ade a na hu na ema sukuu krampukọ enye omakono ne kan ho bi modumfo bi amanei wa besi bi de ama wo mu na lady Naomi Ameniampon ene besi odumfo ya na mo ne nsanjofo bonkoma kire se sese nkola no sabi ejana ka omo a omo ntura mi ka nkofie anonko penwura mu baabi obeba school ho na enche mu heya no aye ne ho ye no atinya sai akosua de ade fufure aye fefefe enti mesraye school headmaster teachers any school nkola no any municipal assembly no say omo try say ye be maintain ade fefefe aye nua panyin waye sade nyame boa ebetimi ache say ya maintain a ye beba biem no na sabi asay enti ye besre enti ye wa ha de fefe ye de ba se de ba beboa ama Yonso man ohun so ato eno achi na ban krachi pani ono ewo mampon mensi no mu eyurumunyamfo Isifu Yakubu the whole Ghana Amania for secondary school at the Sanjay at the ma Ayama municipality anya anonkwa otumfo educational farm aye reading competition the whole Asante region aye mamponi ba and it be ewini so amaye it's a chance nana in all no education of municipality no etumpo so anono tumpo wa ehia infrastructure no so aye aban so asade na yame adoma nia e wo se aye support bia no na ye beye se beye education etimi etumpo